Haya, podo adhi mbele nyakoro mgajuwa ni kweth marazimio la umoja wan Kenya Lands osingo bago ng'anyo maratipe pacho kajo manyien ponone paro mar omenda opuodhi gi od bura mamalo. Kweth no katone gi ogai marazimio la umoja wan Kenya Lands Raila Odinga na olero ni moko kuom yore ma piny owacho biro tiyogo e manyo osuru biro hinyo jopiny mokala hinya to mago mayut margi ntiere piny. Jafwambo marwa Wenga miwaler. Eseche ma egeno ni jatend migawo mar omenda Juguna Ndung'u biro somo budget mar tend piny owacho mar Kenya Kwanza mokwongo tich ang'wen, riwruok mar Azimio Ramogi biro pingo chenro duto mag choko osuru ma idhiro kod piny owacho kata nade. Hiyo osuru kama unataka kuleta, kwanza watu waketi chini wazungumuze, waelewane vizuri. Unasema hii ni wewe unatozwa kwa sababu unataka ujengiwe nyumba, lakini mwajiri wako anatoa kwa sababu gani? Nyumba gani ambaye anataka? Sasa there must be a national dialogue to discuss and to agree so that we even put infrastructure in place. Hii pesa ambayo unataka kutoza watu inaenda kwa zina gani? Odinga kane wuoye kadak ma Kibra e chiro matoi mayande jopiny oyudo lal tok mach wang'o mwandu magi, nowacho ni giikore mar kiroko paro mar chik no. Wanasema ati hii toi iko ndani ya 288. Hii toi ni soko na haiko ndani ya 288. Hii ni soko ya wananchi wetu wa Kibra. Hii soko inasaidia watu wa Kibra mzima, Lang'ata, Dagoretti kwa jumla. Kwa hivyo baba, kila mara umetusaidia na Mungu akubariki sana. Naomba wakati huu toa orders, manake wewe ni baba wa orders. Ili shamba ibaki kwa wafanyabiashara wetu. Toi ianze baba market, baba market, baba. Odinga notiyo gi limbe matoino e lando ni ng'anyo mar tipo biro bedo thuru kaka lore kod puodho paro mar omenda no. Sasa wiki ijayo watapitisha hiyo finance bill, sio? Watapitisha, sivyo? Hiyo itakuwa ni parapanda, itakuwa ni parapanda mwanzo. Mtakuwa mko tayari? Mtakuwa mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Jamaa alikuwa naonya ati hakuna maandamano imekubaliwa, si bwana. Bwana Kithure Kindiki, Bwana Kindiki, rudi kwa shule, soma kamili katiba ya Kenya. Lakini wakipitisha, baba, tunaomba tuitishie tu maandamano tu. Hiyo ndio lugha inasikika hapa Kenya. Na this time hiyo maandamano ikiitishwa, tunaomba raia wote, imagine hawa kuna bill pale tunasema close think 26. Hata wale wa mama wako na chama yao wanataka kutax. Kweth mar Azimio osebedo ka pingo paro mar omenda no ewi mano magiwacho ni obiro hinyo jopiny mane piny owacho mar Kenya Kwanza wacho ni biro deo koka otelo. Shida ya Kenya sio idadi ya ushuru ambayo inatozwa. Shida ni wizi wa mali. Pesa ikiingia pale inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Hata ukiweka maradufu bado hiyo pesa haitapatikana. Sasa tumemwambia jamaa, shikeni wale wezi, zibani pale zile mashimo pale ambayo pesa inavuja, na pesa itakuwa iko ya kutosha. Motelo godiechieng' nyangile mag Azimio nobedo kod romo e kadak ma Karen kamane gitede wach kaka gibiro kedo adwa tenga gi paro mar chik no. Our members of parliament are mobilized, whipped and aligned. They will reject this anti-people bill. We now appeal to you, the Kenya Kwanza MPs. We know that in your hearts of hearts, you know the budget is wrong. We urge you to join your Azimio counterparts and stand with the people. And after this budget, which is clearly anti-people, Azimio will be busy taking the next steps. We are reminding Kenyans, this budget will hurt them where it matters most. Wenga, Ramogi TV, Nairobi.